Amashomero nshanju n'atanu muri banda dinare ngo gashitamire ebigezo bya Primoke byatibweho Mbarara Archdiocese kandi ebishobozi bw'izoba rya nyumwe bazyo ahari St George's Koa PTC abana 289 nibo bashitamire ebigezo ebe kandi igana 16 bizire mu idara ryo kubanza rushanju na munane rya kabiri bishatashatu na mwende rya kashatu batanashatu n'umwe rya kana rukagabira na munana yu kandi ashatu na mushanju batungire X ebigezo ebi bikatandikaho kare Archdiocese ya Mbarara ebigezo twirende bikorwa konka ishomero ribere ryiza rizaya Mbarara ryakire kigezo cya Archdiocese konka bikoma konka ibanda dinare twagire kusanga twasanga itwe turiye nyuma kandi ebigezo ebyo bikwera abeji n'amashomero omukoretera academics za yeyonja. We wanted an examiner to be a UNEB examiner, but he must be teaching, he or she must be teaching in P7 class. Ebigezo byombi bikorwa abana bona abarukusangwa mu mashomerago abasalamu abakristu abakristayo buri nyikiriza yona abana abo ba benefitinga ahabigezebyo. Father Gervase Dido ryo muhandico mukuru w'ibyo bwegesa habwa Mbarara Archdiocese no waje cira Bishop Rambert Binomsha kandi hine byashabere bakuru b'amashomero mwine wawura ko banyamagweto kacwambare abakazi bacyana mugawe kitabi twapine umwanya magweta kwa teaching twiki ati mwini umwanya shele kwa okuza. If in your school you have 18 grade U, don't go and work. Experience na yereka mu teachers abatakuza mu class atakumanye biri utakagira results. Era munonga abuko banabo nibatwongeramo amani itwe twetebekanisiza byonka bikabe bitakumara konka nkamashomero kugarya gabo ntureba ngo umusingi ugo bateyireho kandi ugo bariyo nibendegeza nibwiza kutuyamba munonga ukureba ngo agamashomero gakoraje munongo ukukira ukutubwe ntutekateka. Amakuraga gasha kwa Timothy Mushabe.